Kamo mga pilian kay mo pagkaon, paminaw mo, paminaw. Mga bagulbulan kay mo sa ngatanan sa mga pagkaon sa lamisa. Si mo pangita og wala. Mo ni reality day. Mis kag unsay makita diya sa kusina, bahalag balik-balik ang sudan, importante na tay makaon. Tabalo ba mo? Daghan kay mga tawo sa tibuok kalibutan. Nga walay kaon karon mga tatna. Mga tao nga nag-amtos o naglibog, naglabad ang ilang mga ulo unsaon pagpinsada. Kay walay kwarta ipalalit og pagkaon. Naghilak ning walog sa mga luha. Naghangad sa kahitasan kay mga og grasya unya samtang kamo. Muadto mo kumbira. Paminaw day. Muadto mo kumbira. Dagko kay mog mga bahawan. Pag-abot dito, daulong kay ninyo mga sudan. Daw mura mo gatapok og binuungan, daghan kay mong kuhaon nga pagkaon. Uska pundok nga pinatatasan, uska pundok nga litson, mukuha pa mog panit sa litson nga tagsag pulgada. Taga kay sudan ibutang sa inyo mga plato human. Dili mo kahurot. Sama na. Taro nga kuno inyo mga desisyon sa kinabuhi. Dili na mao ang inyong gibuhat. Nganong dadaghanon man og butang sa plato kung dili makahurot? Ha? Tubag! Ngano! Dili mo magingon na usban ang inyong mga batasan. Magdalig ato sa lamisa. Murag ni apil og karambula. Makiglayog anang dakong luwag nga serving spoon. Human daulong kay nang kuhaon. Unya kita diri galantaw sus. Sayangan na lang ta sa sudan. Kay wala nga horot. Unya mingon dayon nga busog na manggod ko. Ang ganong kidagan ba di mo? Kinsa may gasugo ni mga daghano ni magkuha unya di ka kahorot? Wala ba kagahuna-huna? Ha? Nga unta dagan pang makakaon ana pero kay dili lalim. Dili tiaw. Maglantaw anang dagang kay mga pagkaon nga nga usik. Samtang ang uban gipangkutoy nang luspad, nagkagot sa ilang mga ngipon o nagtulon sa ilang mga laway kay walay makaon niya ikaw. Nagpalabi ka diha. May pay mo nang gidala og uli sa inyo ha. Giinit na nimo sakta ni mong munggos kay malipay pa ko. Paghipos sa mga taga-kitiring, paghipos aning mga service crew, dagko kay tong hiwa sa litson, wa gud gikaon. Unta na. Tarunga ha, tarunga. Kung gamay inyong gikuha, daghan pa utang mabilin dito sa bandihado dito sa buffet. Kanya kay ulahi man ming mamauli, mabahinan ta mi. Inyo naman may gi-overtikan. Inyo naman gikuha daan, di naon saman. Wala na bilin, hasta mi, wala na bahinan. Muna kamo, tarong inyo mga desisyon. Kay kami, nagpaabot in tawon may mahuman ang program. Pero dili tanang nagpaabot sa program, nalipay yun sa program. Timan ene, dili tanang nagpaabot sa program, nalipay o nalingaw sa program. Ang uban, nagpaabot kung kanus apustan. Kaila ko sa inyo mga batasan, day. Kaila ko sa inyo mga batasan. Kaya ingon na mampog ko. Style ra na day. Pawais-wais ra na day. Papti kayo na mga brain cells. Kamo no. Dapat pag na-program palakpak pod mo. Na games apil-apil gyud mo para dili halata nga photos ang inyong ipaabot. Kamo no. Hinay kayo mga strategy. Hinay-hinayan ninyo inyong mga desisyon sa kinabuhi. Dili magpasulabi. Dili magpasulabi kay mga grasya na ngauntay waig-waig sa tanan. Lagot ko. Mana ako ka-share karong buntaga. We should know the limit of our small and large intestine. Dili ta magpataka. Kay na, kung ako gali makita gali gagiunana mo na, birahon ko ng plato, isambyo ko nimo. Tarungan yung mga desisyon sa kinabuhi ha kay na, laitan ko ng mga palupyan tube.